İsmail Hakkı Bursavi, Ruhul Beyan, Hikayeler hem Nasihatler. İzgi Kur'an'ın bik küp tefsirleri var, ama Ruhul Beyan kibikleri başka mügayin yoktur. Bu, köngülnün en nişke kıllarında tibrete alırlık, bik matur hikayeler hem nasihatler jayılması. Eligi eserinin uzunşeligi, Kur'an ayetlerinin mağnesin, yaki şuşa ayetlerden çıkan neticelerini anlata durgan kıssalar getirilüyor. Bunda iske alıngan vakigalar uylandıra, özümüzün gamellerini elekkegi kişilerinin yaşav revuşu bilen çağıştırırga hem gibretlenirge itere. Uzun gümürnün siri. Esme-i Rahimahullah bulay dip söyley. Men 120 yaşlık bir kişini görüp bu yaşka жетуінің sirrin soradım. Ol, men күншіліктен құтылдым. Hem şuna göre ulu yaşka жетtim deyip cevap koytardı. Ruhul Beyan kitabından. Nasihat. Күншілік ol başka kişilerde bulgan nimetlerge көз tuşu, hem alarının bütüün tilew. Bu xuluqның jirengiş bir sıfatı. Күнші kişi eytirsinle, ya Allah, sen nimetlerge layık bulmagan kulunu nimetledin diyen kibik. Әллә соңалар Аллах үзенең фазылыннан, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям һәм сахабалары кебек кешеләргә биргән пәйгамбәрлек, китап һәм өстенлек кебек нәрсәләрдән көнләшәләрме? Ниса, Хатыннар сүрәсе, 54 аят. Күнчелек изге гамәлләрне юкка чыгара. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям күнчелектән ерак булырга кушкан. Чөнки ул ут агачларын яндырган кебек кешенең изгелекләрен юкка чыгара дип әйткән. Әбу Дауд хадисләре җыентыгыннан. Димәк, кеше гомерен узынайта яки кыскарта торган әйберләр бар. Мәсәлән, туганлык җепләрен саклау гомерне узынайта торган гамәл булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ризыгы һәм гомере узынлыгы артуын теләгән кеше үзенең туганнарының һәм якыннарының хәлен белеп торсын һәм алар белән арасын үзмәсен дип әйткән.